malo smo tu godinama razvlačili te procese, kad danas ovu pismo, ovako, onako. Ja, je to stagniralo. Najviše, samo što se Grše pojavija i naše poznanstvo s njim, to je nekako nas je možda pogurala se ta cijela priča, slučajno smo se s njim upoznali. I onda nekako te ambicije su nas ovako letargično malo pokrenule da to bude da i mi napravimo nešto. I da kraju da je svima drago što je tako ispalo. Znači izdali ste za Blockstar Digital. To je familija, brat. Kako je uopće do toga? To ste se samo slučajno upoznali, krenilo dalje ili je to? Krenilo. Znači ja sam čuo u Teluriju od Gršeka je tek izašla. I rekao sam njemu, brate, ovo je rap koji mi fali, koji mi baš fali, znači grez, surov, kakav treba biti. Nekako smo se upoznali, on govori tamo, znači to je bilo prije nego što je njegov album izašao, prije nego što je buknio. I kao otvaram Blockstar, to bi bila kao kuća, kolektiv, jedno je vodilo drugome, spojilo se nas tu par, znači on, Mali Mingo, koji je isto talent vrhunski. I to u početku je trebala biti kao izdavačka kuća Blockstar. Na kraju smo sad smo baš i familija smo, brate. Baš smo familija, jednostavno to je kao posta kolektiv. Jednostavno idemo gura, graditi tu priču, ime cijelo Blockstara, znači nas par tu i tako je krenilo i za sad ide odlično.